Pa zaključke vlada po zakonu nije obavezna da objavi u službenom listu i na njih ona može da stavi odgovarajući stepen tajnosti. Međutim, odluke se po zakonu obavezno objavljuju prije nego što stupe na snagu i one ne mogu da budu tajne. Pri tome, o zaduženju se moglo odlučivati samo odlukom vlade i to odlukom koja je bila donesena u skladu sa godišnjim zakonom o budžetu. I mislim da tu neiskustvo ne oslobađa od odgovornosti, zato što su državni funkcioneri odgovorni za svoje postupke jednako kao što je svako odraslo čeljade odgovorno za postupke bez obzira na svoje iskustvo. Ja ne znam da ne odgovara recimo neiskusan ljekar koji ubije pacijenta ili neiskusan vozač koji pregazi pješaka na prelazu. Svi oni odgovaraju za svoje postupke bez obzira da li su bili iskusni u onome što su radili.